Life CEO Chandra Singh Rongpi ame thangalam ki pothak rong hang rong bong rong arak ri cholong an kachi humrida. Ok kapar hi kachapati pon jiaphan don rabate rangatung pen chisik cedang pon. Karbi Anglong Idol Season 4 Angdung Kiti Pon. Kardom adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen. District Press Club of Karbi Anglong Mate Pati Hekpen DPCKA Ahin Pen Amepu Diganta Teron Lapen Arya Sang Hotum NE Karbi Life Chief Executive Officer Mate CEO Chandra Singh Rongpi Aphan ing Sainang Jipura Kedamtang Prechek Loni Pai Pho Arni Rongarak Richo Keng Ridamsi Lamhoi Pidamlo Lamhoi ki pidama puthak Rongpi Sang Hochar Julong si Karbi Richo Pen Hang Hiaprang Aminasi Richo Keng Rian Chepale Damlo Chief Executive Officer Rongpi Sang Hoa Phan akoi karboka puthak lake kedamtang ningkan plia prang kaching bai kaching sai tang alam lapen rongalong lapen biswanat along rialong pen boycott det lapen hadak pen nangklung joisi kedo thaika besi Karbi Anglong nangki katpu DPC ke amepu diganta teron akoi karboka puthak lake pacho bai lapen ahokali pusi Chief Executive Officer Rongpi kedodun jongthong kro arong astar maising kro pen lamthi chepaklang pon Kardom mili jongkung ko so arong salo la Chandra Singh Rongpi ke milimeter lo mili tum 2021 question menginginkan si lahilan ki langsung itu person lo alam teapan ke person orang batai kau lo citan tinggi kasi ini tahun la alam ke alam ki langsung dari kasi normal ke itu mungkin itu lo mungkin alam dari kasi itu pengalam Lesson si Richolong ka humrida ma porahut kaning jepona tengki ipong kaching bai tangalam ki chingbai chingsai lemdet nangni apong kaching bai nang jia ronabe lapen alang phan ki pujia thaya belo anparta labang so puthak Karbi Anglong arat mate badu setami pulong lelo mate pupedet nang po pusi lamthe chepaklang pon anparta Chief Executive Officer Chandra Singh Rongpi Aphan anso se kapaprang dun thekjia phan setami richo hin pen hirjumi pajir pon ini prinsip lo tarik report ni lo masih kedamtang acik lo tungkar Benglong Club ahin pe mate KSE lo women justice form alang tu alu dak riculong polisi je lorong pi mana kedamtang aningkan ahut alang kitem cokcik so jenis alang lampoi nang pi lo ba isi dicupen hang tak pulo. Setelah soalam kau yang pen, itu ndak anam parutum seluruh piapan itu ke hang apor celong deh, itu ndak itu ndak asai ki orang jenis si hang long pin pen. Setelah pinnya ni bangke, alang metang, amasi diculong cebang si, je alang tu pesklab tu soalam kau mata dicupen atu tak pun. Lalu alang metang sarjulong pensi, minta itu bicu program lo, orang mau alang cewang tu lo, nasi alang pan itu dak arju pun lo, hadak cintong asar orang hang asar tabang, ingsai pun lo pun, itu mau video klip orang teknolog lo, nasi laso teng lo pulom te, alang pan ki puji thai lo, nasi ini dulu abang pupan ke, patah ini tom ke Georgia orang nabe. Sta chok si ong ten tu he sta nono bang ke ha dak bang tin thong asarong hang sar bang insai elu pulo na si nono bang ke amu purong sonlorong pi CCO ka hai lo na si alang pan bang ke thot itu ka beng long kang ba arat tum ta alang pan bang ke da dang pu alang bang ke ini kan bang ke bang na si itu non dak rico hinte ba rico bang pi ben itu dak long rak pen Ang Benglong kang arat pandai si pacini bangke non lang seluruh pi sisio ke hai lo dak riwa ki thelo lang ta cara lumang lo dasinon itu malang hantai si akhir jumi ki pidun lo anu se lang ta iprang ke bangi engkam kimi ke jorji pan ba non kedam tang son
hong lo lahai kacipu long de jipa ma amse rangta tem ki me kita me ahok Karbi Anglong ar lola ke pherangke klematum nangchan bomason lo lesson si District Press Club of Karbi Anglong DPCKA pen CEO rong pisang hophan boycott buke nahokta ledam dialam athe CEO rong pk DPCKA along arpu ave pin pensi kangthan mate boycott buke athon rodam de lapen aronalam kali athema NE Karbi Life Chief Executive Officer Chandra Singh Rong PK Karbi Anglong Digital News Forum alongsi arpu dodun bom lapen News Forum pen ke alang phan boycott pon pelang News Report KTV News Lun lam tomo hei hui penta isi khea phan ki misena nong e mate mithanga phan ki misena towar paprang pon un lesi lahai huya puthak matha ponsi angtong Musical Society lapen Karbi Films Artist KFA tum pen cherap chetosi Karbi Anglong Dipurong Supi Dipu Club along Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale pedopon Lesson C kedam tang prechik loni phai crate rock arni kang sampor phai kethom apor malam pangcheng ponsi Karbi Anglong Idol amephu Mongol rong pilapen chunbang % phang chotum chepa hemphu ponsi Karbi Anglong Dipurong Supi along kedo Dipu Club along Angtong Musical Society pen kachepatir pipon along Karbi Films Artist atum cherap dunsi Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale paman ponlo Labangso Karbi Anglong Idol Grand Finale along kachepate dun long atum lake Vidya Singh Hanse, Protima Tok BP, Akshay Sen, Elisha Intipi, Gautam Timung, Birtika Rongfarpi, Anupama Khati, Khushbu Rehman Lapen, Rosni De, Kadokabe, Bangsir Kepatum Chepati Pon. Lapen Judges Mati Kangkrong Kangsai, Dunatum, Sarthi Rong Pi Lapen, Tina Teron Pi Lapen, Bari Rongfarpi Atumsi, Inkrung Insai Ponsi, Mesen Pen Grand Finale Ame, Peman Ponlo. Ahemalong, Kepado Pon, Karbi Anglong Idol. Singing competition along kacheto social media korte jirpi atum nangle tum kado efantan nil tum hin pen kardom pa jiriklo pini labangso singing competition along nil tum ke thekon long bangke karbiari suejang pan chenglok kapre ka khayari suejang tum da do lapen kilun thega tum da do lo jume sansan lo sitame nilike thegam long bangke bangke asomar tum kilun ase ki jume labang nil tum thegam long lape hoy bahut genuine hoy and bhal lagise sob participants nijor best di ase etia aji finals hoy so let's see results ki hoy very excited gao Karbi gan gao ha sure Sing ni ko ne rang lang phan dam tanga sing kang hon ta paze virune do bum jila nang kang hon pitherani dotike Lapen labang sonong ilake kebangji prechik loni phaing koraisi arnisi pipajir pon popusi Karbi Anglong Idol amephu Mongol rong pipen klardagalam thepen pachini pon News Report KTV News Lun lam tomo hei hui penta isi khea phan ki misena nong e mate mithanga phan ki misena towar paprang pon un lesi lahai huya puthak matha ponsi Angtong Musical Society lapen Karbi Films Artist KFA tum pen cherap chetosi Karbi Anglong Dipurong Supi Dipu Club along Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale pedopon Lesson C kedam tang prechik loni phai crate rock arni kang sampor phai kethom apor malam pangcheng ponsi Karbi Anglong Idol amephu Mongol rong pilapen chunbang % phang chotum chepa hemphu ponsi Karbi Anglong Dipurong Supi along kedo Dipu Club along Angtong Musical Society pen kachepatir pipon along Karbi Films Artist atum cherap dunsi Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale paman ponlo
Labangso Karbi Anglong Idol Grand Finale along kacepate don long atum lake Vidya Singh Hanse, Protima Tok BP, Akshay Sen, Elisha NTP, Gautam Timung, Birtika Rong Farpi, Anupama Khati, Khushbu Rehman Lapen, Rosni De, Kadokabe, Bangsir Kepatum Cepate Pon. Lapen judges mati kangkrong kangsai, Dunatum, Sarthi Rong Pi Lapen, Tina Teron Pi Lapen, Bari Rong Farpi Tumsi, Inkrung Insai Ponsi, Mesen Pen Grand Finale May Peman Ponlo. Ahemalong, Kepadopon, Karbi Anglong Idol, Singing Competition along, Kaceto, Social Media Korte, Jirpo Jirpiatum, Nangletum, Kado Epantanil Tumehin Pen, Kardompa Jiriglo, Pini Labangso, Singing Competition along, Nilitum Ket Hekon Longa Banke, Karbiari Suejang Pan Chenglok, Capreca Kayari Suejang Tumda Do, Lapen. Kilun thega tumda to holo jume sansan lo sitame nilike thegam longa bangke bangke asomar tum kilun ase ki jume labang nil tum thegam long lape hoy बहुत genuine hoy and ভাল লাগিছে সব participants নিজৰ best দি আছে এতিয়া আজি finals হয় so let's see results কি হয় very excited গাও কাৰ্বি গান গাও हाँ sure Tingni ko ni rang lang pan Dam tanga sing kang nang kang hon kapazir Virune Dobum jila nang kang hon Pithirani dotike Lapen labang sonong ilaki kebangji preya cheklo ni phaing korai si arnisi pipajir pon popusi Karbi Anglong Idol mepu Mongol Rong Pipen Klardagalam Thepen Pachini pon. News report KTV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.